Seslerim pamuk kocaman. Zamana olması kurumlarına vasıtalarına iyi borçlar yaşlar verir. Masaya verir sağ. Ziraya masaya ziraya yok diye. Sofiya mama, ora sofri ko. Porque estava antes também, depois do que o plano avançou. Cerimônia
basezulwini kule phakathi kwenu uManazaretha kaShekemu aze sekuJulayi khona manje izolo kuJulayi unyazi lwezulu maluvala inhlangano kube igama elikhulu ngibonile nani ababekhona ebizwa kananhlangano lithi igama lasezulwini abantu babona nje usezaba ngaphezulu kwalapha yabonga inkosi ezokubuka nabo sentabeni badala basezulwini zidawu kwasenguhamba kanjani kongisewazokukhuphuka lapha nami ngizolandela yekhona into abelezakazi bese ngiyethemba njoba akhona phela amakhosazana anguhujola nkulu bantwana basezulwini masiphezu yandaba sinelanga lethu ivula inkonzo mayivala inkonzo ubezinikele siyanikela masiqeda ibeze igoli maseyisukumile igoli azoguqa la abashumayeli bathi alisuthi imali aphezu kwekho bantwana basezulwini ushembe uNkulunkulu imali lapha sokumentalisa ukuthi ime phezu kwekho iziwabheka kancane inkosi yazulwini benzani lapha obaba abakhathela abantu abesuka izifo la abalele bashona efweni umaphoyisa asezulwini awekhona batshele nesiwe lapha awunampela basusa nonke niyazifweni kulabantu umani sukuma intombazane ishone khona esiweni mayenze ayikhombe ngesambula la ishayeke phansi kusukuma enye ayikhombe ngesambula ishayeke phansi izwayithi kusukuma enye ayikhombe ngesambula la ishayeke phansi sathatha entabeni ayisikhethe izinto zefama kuthi hayi ma uMnazaretha lokusungeje sobale ngamhlophe uwengamhlophe kodwa usikoshwa sikashaya njengoba silapha nje nasi ingosha shembekhona nangikobakhokhele ngaba ingosha yashembele alikhenye igama abanawo abashumayeli bakho gama abanawo balinda lapho ukuthi bazothini ma ugcinela kolazi udlala ngesikhathi awu maseseshentabeni esizwini labenkulu kangaka kana sikambonile ukuthi masikaletempelini sedlula beso sithi kanuselapha kase endlini yakhe umkhona usukumise lukula entabeni inganalo igqoka lelibheke abantu bakhotshini abantu bamkhosi lapho bathi weshembe zathi zonke sephendula yashaka phili phansi laphakamisa olikhomba ngesambula yaqhuma laphakathi laphele ayibonga inkosi athi umnumzane njani komishe sekahlekane hayi indaba enkulu emali ithi inkosi yanyuswa ngonyama yibonile le ndaba enkulu mangiye kolimdwe lapha ungasimantokela esisekhona eBhamtshela manje mafika khona ilanga lethu eBhamtshela izinkoshana ezintawo kuba kusefikile kulapha eBhamtshela zihamba kuthatha izihamba nawe
insizwa kuzo inyanga ayithatha imizwa ekhuluma kokuthi nempela kusasa bahlathele revolution mabefika lapha revolution imenyaze sona bangena abantu bonke ethempelini besiyaqhamuka lezizwa esezulwini uthi ke lo mnumzana wenyanga uthi ngathi kayibuka ngabona amehlo athi lo kanti umuntu onjani lo umuntu nje lo uthi yeza yathi umefika la uthi ngathi ubheka phansi aphela wayebuka afika seyithelile ngekhanda thelile ngekhanda uthi ngathi ushise emehlweni iyabuka le nto indlela uthi ngithi elusa ikhanda ephethe kuyinyanga phezulu uthi hawu asikuma ehlehla nyova uthempelini mangesangweni afumanje osangweni phakathi kwamasha la athi khole wasehlathini uthi abe inkosi zala ngami kulungibulala ingeda awuyela umuntu lo awuyela umuntu lo ahlala ehlathini lapho izabibhala inkonzo manje yena ophetha phela umkhanseli wenkonzo maselishile ethempelini lapha yayinkosi iqhangazi ekuphetha yayisiyambona kuzo asokusho isikhathi sami lapha uthi ngibalekile mina nkosi kubalekelayo kanti ziyonjani la azesembele ubaba uthi hayi akuyena umuntu lo nami nje ngaumthetho abembalekile ngayikhaya kodwa ngisabe kuphape lapho abanye isithombe lale bathi inkosi ishiteli ngoba ngazi lo muntu onje ogenyazekile wawumbona umuntu osemhlabeni wena enelanga nenyanga ekhaya iyasitelelgoyama esingathi ngekhaya ade ngithwele umthwalo omkhulu wenkonzo engenyike inyanga mina ndibona ngalo kwezi inyanga ndibona ekongekona ezaletha indaba enkulu umuntu mazenzela into zakhe nenye nomfundisi wakhona pha ehlalayo yafika inkosi kubona mafikile inkosi esabatha kulo muzi idale ishonelala babamkhulu manje nelanga siyalaliswa lapha kulo muzi umfundisi sefika athi hayi nami ngizolala umfundisi sokwazi ukuqoqeza izindaba zakhe hayi ngempela awuphume amendlalele kahle bakuyapha aqambalale balale mabelele ebusuku abazonto zezulwini ulele manje lo besikhipha isandla ithi yini yaphupha iphupho umfundisi hayi iphupho hayi alale kuhle alithi mamuzi ukuthi selale liyiphindisi hayi umaye thathe ingozi amlake nangidale lamina ethathe ingozi aphuma namba ayibongengozi izizila ngakahle yaba bankulu ubani bengalala indoda egcwele ingulube esiswini sikuthi-ke mayizaleni abadala ningahlala manje loba silapha nje esileliwe kusekutema nambe izotelelo nje kajani vela kancane kodwa sileliwe umlapha emisebeni obona inkonzo enkulu lapha enyangazini somimpi nongaphumelelanga uzizaka ukwazi ukuphumelela uNkulunkulu ampe okwazi ukunikela lokho anako yothi maphensi igama lapha wonke
ukholala batanga sathuli nawe baliwe engathile ukuphi eba wenkosi ezeseke nje sezathi elomthozo ukubanga nje abantu abasathuli uNkulunkulu andikade nina abantwana sebancane nina sesikhulile thina sibadala hambe yinkelele uNkulunkulu nawo eseyababa ezingaka uNkulunkulu engathakazipha zifike kuleminyaka yethu nazo eyibone lento enza lapha futhi lento enza lapha yini angatshelwe ngumuntu ezenzela bona ubaba wakhe zaba ngasengikhona manje kathi ungathini wena engayazi uyathi nje umuntu ezala kamama uthi nje uyamazi baba wakho ekhaya wazi ukuthi ukhona kaphendwa ngambuka nje kakuthiwa nje manje ngikhona angifeli lapha ezikolwane kodwa umbonise bese phethe inkonzo emini umbatha uthi hayi ningathuki sisenza uNkulunkulu lapha uNkulunkulu wona uthi mina ngibiziwe lapha bengijumayela hamba ngize kokufika etabazo enkulu izigama wemba ibaba bamambula ashiya abantu itabazo engapaphathusanga abanye ulimbatha baba uthi manje kucela ukuthi wena ukumbuke bapaphathisa laba abantu uthi umbatha isibaba umshawubani uthi mayekhuluma kanjalo phela asho indaba ukuthi kusasa usho manje usaze kumangoma ekezini abangaxoxa athi futhi bandaba phambili bengazeke samba ngakhazi uthi ngathi ngihamba ngihlala nje kodwa embatha sholongile njalo uthi ngathi baba uthi anginike imali uzasukuma bathi wembatha inkosi ikubusise Jambe ngagqoka uzingabe ngathatha unyawo wembatha inkosi ekubusise ungabuye jambe abe ngagqoka wembatha inkosi ekubusise ngamshawo ungahamba aphethelweni ngathatha isitimela lesi sibegodi mawuphethelweni uthi hamba isitimela afike isipili tabazo
yawazi ukuthi ngababa ufika phana azoyitaba sekwabakhonje into embili eyitala kodwa izalukwazi eyindala kuthi ngahamba engafika khona ngaphe ngakhuleka kuthi ambona izalukazi kulizahana sizalukazi lapha zesezenyuka kuthi ngamcela ngacawu ngihlaleni phansi ekotini kuzahlala cha ngize lapha nje ngize ngomsebenzi ngithunywe ilanga likhona abangabhabhajiswanga lapha ngizobhabhajisa bona funeka ndiphumele lonke bezithatha sobafaka emanzini lapha empuleni hawu bahalanisa komele izindaba zonke yazishelilanga basebegela abantu bamuthi babonga inkosi nabangakhona babekhuluma le ndaba bathi hawu manje mfundisi yaboleyani ukuthi yeshuna sezibeni lapha kusayiwa la sekwakuba ngocingo sekubhalile koditulwane uthi umbadlayo uthe ubaba ngokubaphatha khona othi kungasazi natale ebuselwani bavolisteshi bathi-ke manje police station kwekhomba baphuma bayakhona kule babavulela laphansi kuyakhuleka kokwetheni hawu ndiphumaphi umethekwini uya angiyokucela ma kongivulela mase kwavalwa lapha lasibaphathisa khona ushena athi hayi akusayiwa lapha uzokufa lapha bathi nayi kuthe baba ngobaphathisa khona khamukekuni bathi kuthi hayi uzofika obaphathisa lapha manje siyamtshela msamdalaba nangibelezika satokile lapha entambeni abakhosekholiseni hamba bavulela hamba ukufa hawu nesiphela hayi kokuthatha ipolisa ulwazanile beyibona indaba yenu lalilandela ipolisa lalilandela ipolisa Kutala wasezulini senkotha nezixabelelo sasashelelo eyakhona wenkosi yami sankotha nezixabelelo esinkothile nje esisixabelele Entwana wasezulwini hayi mafika lapha ipolisa ivula lithi izazi siyelile ukuthi umsindisi usezelwe besebhedlela amavesi amabili umshayele amavesi amabili Bethlehem Judea izazi siyelile Jerusalem
alushauriye isuke kungamanzi ihlala phezu kwentaba hayi sena uletha lapha sengibona uNkulunkulu egelele ngempela bathela bakuna lapho baphela bathi hayi yenza bangazi sisukele kungamandisa lapha abhalapha kuthi bezanabo bathi befika la bathi ababiza bangavuma abantu bayisaba babonelana bababamba babili bana bemanzini bakho bathi gumbu bayeka basebeyeka bathi gumbu uthi nami yenza lelo ngobhala sekulovuka emakancane yazo bezokwesiqiniso lapho kuthi lokhu sikancane kuthi ngaqeda lapho aphuma nami sehambela phezulu sibhekela phesambweni kuthi asifike esambweni asibambe isango asidonda ngalibhala kakusitshawuphile yesimubethona phansi hayi bazafika komagulu asephethe ibhadini athi athi hamba bafundisa umhlaba wonke abantwana nami nabanye azizefu ningazedelele insizwa kodwa insizwa inewendiwe zonke ezimakhona ekhaya manje laba bayivumela ukugcotshwa noyivumela imali bazama nabo hayi lokuphela abantu abayivumela imali ikhala nje ukuthi mna esishila ezelinazo lapho ekuphakambeni namhlanje sesingishela zihambe zashona ngale hawu seshiye iso engathi ngehlangana nasendleleni kodwa ngikhuluma isinkulumo yimi yazizoba le mangathi ngithathe lutho ngasela phana ngingahleli lokho ngoba ngazithola wathi wathi babakubhala babamkhulu-ke inkosi babamkhulu ukeshumayela umhlaba wonke unelafika lendlu mayefika lendlu bangena emzini okanye inguswa lapha kuthiwa komaphumulo ikhona inkosazana ekhona ebesihlabelela kakhulu lapha ephakameni yamaphumulo bekulima kuhlatshelela baba inyanga ilanga ibeze yona ibesihlabelela kulentokazi manje mengena kulo muzi wamaphumulo kulezinto ezimbili womkhulu ngapha womkhulu omncane ngapha manje mengene kulo mkhulu avimbe lo mkhulu azoyaphi athi hayi bekuzokhuluma ngomthandazo athi hayi wavimba olesiyaphuma kwamkhulu kanti bephuma iqhamukele ensizanga hayi ngena ngamanzi hayi ngivele nje athi enkosini ukuthi ayikubambi la bangesekhisimolo beza bephela baphule bathandaza bathandaza maseyaphuma la ngikawona amanazalaza maseyaphuma la bamqala ukugula lomkhosi wagula isikhathi eside uzaphelelwa amandla wathi meseyephulinje ukuthi hambe emhlabeni obiza umkwabo wathi mkwethu nginecala lapha mina ngakosishembe ngeta manje mangihamba le emhlabeni ngoba amanzi angifika nehlabathi yangifika alobheka ukuhlala ngibheke kulowo muntu lo esikhomakhoma lesa ngimise khona kubathelaka umndeni wakubo lempela kwafika ukufa bahamba bathatha bathi hayi benza ukufa lo shona pheli ezamapheli bebathi bayemba akholishi
Baima, Makuliji, but I want to eat from Shia Island. And it's telling you, I like it, Malay, from Shia Island. How the Bella, Balcumburuta, Balata, Pambopa, Pambopa, Missalva, Bosa. I can't answer them. Magazine Babel, Scolano, Sheldon Pully. My Scalanza, Tender Pully. The Junior Jalade, who come on Milo, was a pleasant. A window of the season. The Calera, one Casa of Milo, one manner, each of them was a william tragedy, a smart bastard. What you get? That's a good example, Malaki. What's your example? We have a one who are to shelter. What we are going to go to my law. Tina, what's in that? Tingaman. She's not that as a good, make the good work. What is it? I'm not a number of the we don't know what they say. What I want to go on another. Never mind, I don't know. I'm not. That's how I do. It's always me that would get you. You age with. No better about four. You don't love four. Other things said, no good happen. Not to let us. But I'm thinking, I'm going to seriously. Jima, what is a language? Jump. What is a language? I have done Kota, Mulu, where is that country? You have been another little. Yanga, 16. You are now, never there. What do you know about I never do? And now, that way is good. Ya puru sebenarnya. Aku orang tu saya kabar, saya ada, mau main ngapain saja. Mau balik kolej, kami kami. Nampak jadi dua main kami. Mereka buat kami, itu semua je. Agak ni, itu mereka buat, itu bukan kami. Oh, tahu biasa kali tu mana, itu lepas. Let's go, Ma. Baba, we not in Mala. We do, Azuma, I stand out. Joe Wilson. Mela, let's go, Capella. What did him do? Baba, mentioned your footballer. It's going to make examination of a scholar. The Yamay, Flavor. What is it? Manchester. Pedang Komisaria, scholar of Fairwood, such a very good scholar in the street of London. Mother of a measure, I don't know, Padella or Papa Padella. Number. What a case of wine. What would have grown Yana, Papas, and over yours. But I was in the speaker, the community prayer. I don't know just a bit. Ma, what would you do? I don't answer the one part. What do you want? I am asking. Where are you going? But you know what it is. It's how it is. But I'm not now. I don't want to talk about it. How to pray about? I'm a few would become good. But by the other, any more good. But I come about. Now, with Baba family done. I've never cooked. Dia dah ada sudah sekali sekarang lah. Asal bahas, tu semua. Nampak apa ni? Macam ada kali sekolah lagi. Terus pilih, kamu kamu sama. Aku masuk ke dalam itu juga. Ada tinggal. Dia semua nak tinggal. Itu kuda mungkin mana kita tahu. Apa yang ada? Jadi umur rumah ni sekali. Nak berapa je? Berdiri, ma.
kanti izinto ezingaka ngisibheke nje ukhona into okwazi ukulenza abantu lapha khona umange washanathi wenengane amantombazane omnayi bese omnayi ngithi mina manje kuhamba kuhamba nami bangithatha sihambe sesikhamba ngaphandle bemabhali inkonzo nami ngayakapha ngafika kodwa wakhona nasimaphisa khona lethi wasesekhangami ngashona hayi wena ulole umshawe umntwana ongekakwe abantu bakini bakelifakeliyo kodwa ngokusulapha konke kwakuyoqala phansi nendala ngileke mgwaqweni akhophela imisebenzi lethekwini manje siyaboshwa masedrobheni into segodi aphathe kwile boshwa baphela amasoda amathatha seyihlelile sekubamba hayi bakuzwayo uyishele umbala nami komjumala efuleni nomlungu bambize kulosi kuza la nangu umshini pheyona sifuna ushayele lo mshini sithi ngishayele lo mshini sangifeni ngapheni athi umlungu uzawutshaya mntasendoda indoda akekho lapha na amdala awuyose kweshayele umshini awumfundisa yathi sibheke isondo asekwazi ukuyayisa umshini alo wekhoso ngasebenza ngalo mshini ngasebenza ngalo mshini ngasebenza ngalo mshini ngathola imali zokushayela ekhuphuke imali sekuthi la ibaphela kodwa nje namba wofika kodwa ngani imali encane lona aphela ngizo kezi kahle ngithi mina nalethi kwe nangafika ngathi ngale kahle bitawu kale hayi akuphosana nithi makala wasezini uNkulunkulu wamthanda njengoba ungibona nje isebenza yokumeli umnyaka lo-18 ngishayela umapeyiloni ngamaloli mina bengiya makuyentabeni sokunyamina ngentabeni sekumnazanithi kodwa msumgwaqo ngamaloli aba nabantu ba-16 thole msumgwaqo naphansi ngibuye kodwa inkosi imisi iyoshiya ibhanti ilanga iyabuza umfundisi umbani manje yokho mdala nje ubani umbani umbona mhla angasakuphathela umsebenzi wakho umbasha beseyabakhomba bathanga umfundo abakhombayo abesethi hawu ukhona ukufuna umsebenzi lokho siyafika mebholi manje siyamfundisa bethi ngifuna yena manje masesonjalo iyahambe kwesiyawushintsha ibhanti mina ngazi ngeza mtelo kudla ngathi sitela omkhulu ilanga elihlale inyanga ezulu zihlale masengidosena ngezulu esihlaleni ngihlala umeli selungile ngeqala ikhuphuke entabeni yafuna mina ethi mfuni yakho imoto ikhuphule ngentabeni ngasemoto incanyangana kakhulu baba athi lo ubewa hayi aphambili yami ivele inkulu yami hayi sikhombe unyumbe ukona umbela mkhokheli wakhona enhla umafumane hayi asifune yona avume nempela ehlahleko sethu akhuphule nayo ezintabeni akwayele ngisike abantu azazezulwini mina lalo bhame amfundanga njengangathi ngathatha umsebenzi leziyazamnika nemali ngiyayena lapha ngifike lapha ngithi baba manje bengifuna ukuthi ngisengikhathele hayi ngokusakwazi ukukhuluma kulungile nabafundisaba ogeza belangithi mangijabathinoka awukazi senzenza nje yokuphila iyolina zezulu kodwa ngiyangaphi kulwembuti angazi ngebokhuluma ngoba manje angisakwazi ukuya emathempelini umathempeli ekhatheni ntabeni
manje abantu balebembokuthi babengala nomsebenzi hayi lithi igama lonyazi lwezulu noma esewuthola umsebenzi wokusebenza umuntu wamkhetha wena mshumayeli wena mbhangeli wazenza emsebenzini wakho kodwa angayifaki ijazi ngafaka ijazi nababili angalifaki ijazi lowo mkhokheli angamkhetha uzokumesibini sakhe kodwa angayifaki isipilo ngoba uzokubulala ikhona amanyathelo manje lenkulu into esenziwe kodwa-ke mina ngumlwengikaba kanjani lonkulunkulu angaze ngithethe ikalama efelile kule minyaka engala ikhona mabezabengizela ikala benginentata ezikala uthananda kokunye indawo miyesokunye intombazana babekulu gijini because hambe eJudea okulandela ikheli jami kaleminashi nayimali nayido yaphuma ngithathile yahamba nje kodwa unokuluthola sethu sephelele lekhaza amagobe ezibelo baze bazileka athi lo animazi mina wathatha ilanga eGoli lafike lamgcoba lambhabhathisa lamgcoba oba umshumayeli samthatha lazombekana esibukweni sathi agade lo muzi kaNkulunkulu ayibonga inkosi njengoba namanje lo muzi ngicela ukuzwa umshumayeli umtshela imali ngithi ngiyancengela ukuthi beze abantu bakonkosi kakubani bondo wezimali kulungile ngena la ngibona ukuthi kunomunye umuntu ukhona wena lengwena kwezithala umsebenzi kodwa elijazi ijazi lelijazi hayi lembulele lelijazi khetha uNkulunkulu athi wena mfana wena uzoba umfundisi noma ngatshela singaka ngafika ebelabani athi nomfundisi ekusho ukuthi abangamshumayeli ka bonke thinde laba bakhethwa kanjalo khona abafundisi ababantu abangezobashumayeli kwabafundisi bezifundisi khona babafishi bakhetha bazihamba basikoleni bafunda athanga bayahamba bakuxoxa abafisho ngibonga inkosi manje-ke sandezile thethelele thina mesengimdala bantu yokuhamba kwami usakwazi kwami uNkulunkulu wethu ungithandele eGoli ungibusile lapha eHayi senginedokotela lami senginezingane ithuloku ayibonga inkosi kade njoba ezulwini yangakanje isuke ekhaya uvala kwenhlangano ngizale eGoli ngisiphuthuma sobona phela ikhaya lethu sibuyele emva phela sihamba manje sekutela sawubheka amabandla ukuthi benzenjani hayi kanti kubizwa uNkulunkulu masifika le khaya siyafika sekhona amathangela ngaphandle emini hayi sifuna nini madala naka amathangela sonifakela amanzi nashisa ebonga inkosi besembawodlela bekha amanzi nashisa uma amathangela uthandwa uNkulunkulu anginamona anginani lokho abafundisi nothinafundisi yezinto ezingaka manje ngaba kanjani ngokeli kuphela uNkulunkulu wangithanda-ke iy'nsukwana zami zaqhubeka nale goli namaze le goli ngivinjotosezezezi ngisalenza lowo lando kaze abamdala babengithanda kanjani amazi babezezana waze wabuza intwanyana wathi hawu kulothi webheka na abantu abangangabantu mina yenza yini ngithela inkosi ngabo manje ngizoba nempoyelo simthanda ngabi lapha ebandleni lethu nawe lawungulukile liyasikhuluthele isigqoko hayi sangengethi hayi uthandwa abantu namanje sengikhala mina ukubona ngani ukuthi kanti nami nginemsebenzi eziko naleso nto ngiyathakatha
I'm not going to tell you. But I'm not going to tell you.